zawe nyagasani. Nzaririmba iteka impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzamamarisha ubudahemuka bwe. Nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Bavandimwe, tugiye kuzirikana ku masomo yo ku cyumweru cya kabiri cya Pasika, icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 4, umurongo wa 32 kugera ku wa 35. Zaburi ni 118 mu dukubo 117, umurongo wa mbere n'uwa 4, wa 16 kugera ku wa 17, wa 22 kugera ku wa 23, n'uwa 24 kugera ku wa 25. Naho isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani, umutwe wa 5, umurongo wa mbere kugera ku wa 6. Naho ivanjiri ni yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 20, umurongo wa 19 kugera ku wa 31. Bavandimwe, Yezu wazutse akomeje kubonekera be. Kuri iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana, Yezu arabonekera abigishwa be. Ubwa mbere arababonekera Tomasi atari kumwe na bagenzi be. Ariko nyuma y'iminsi 8, Yezu arongera akagaruka, noneho Tomasi nawe ahari. Muri buri muco, muri buri muryango, habaho amazina bahimba abantu bashaka kugaragaza imyitwarire yabo. Muri rusange twibukira abantu ku ntege nke zabo cyangwa ku butwari bwabo. Iyo bavuze ko umuntu ari Yuda, twese twumva ko ari umugambanyi. Iyo bavuze ko umuntu ari Tomasi, abantu bahita bumva ko uwo muntu yemera abonye. Burya rero igitangaje ni uko Imana itora abanyantege nke, abantu bashidikanya, bafite ubwoba, bemera babonye nka Tomasi, kandi ikabashoboza bakayikorera. Ibi bitwereka ko Imana ihora yiteguye kutwakira twese uko twaba tumeze kose. Imana ntiterwa ubwoba n'intege nke zacu, cyangwa ubwoba bwacu, cyangwa ibyaha byacu. Ibifitemo uburambe gukorana n'abanyantege nke n'abanyabwoba, hakoma gato bakikingirana cyangwa bagahunga. Imenyereye gukorana n'abantu bahindagurika cyangwa bashidikanya. Muri aba bantu bafite intege nke, twese twibonamo. Niyo mpamvu twese abantu iyo tuva tukagera dukeneye impuhwe z'Imana. Imana ni nka wa mushumba ujya inyuma y'intama kugira ngo inaniwe ayishyire ku bitugu, maze zose azigeze mu rugo nta n'imwe atakaje. Kugera mu rugo kwazo ntibizikesha imbaraga zazo, ahubwo ni impuhwe z'umushumba. Na Tomasi nubwo ashidikanya, Yezu ntaza kumucira urubanza, ahubwo aramwereka impuhwe ze. Indoro ya Yezu iratuma Tomasi yemera atiriwe akora mu mwenge w'imisimari. Natwe iyo twemeye indoro ya Yezu ihita iturembuza. Guhimbaza izuka rya Yezu rero ni uguhimbaza umutsindo w'impuhwe ze ziturembuza kugira ngo zituzure natwe. Izuka rya Yezu rirakurikirwa n'izuka rya Tomasi. Impuhwe z'Imana zikomeza kudutegereza. Niyo duhakanye cyangwa dushidikanya, Imana ikomeza kudutegera amaboko, igategereza igihe tuzazira. Twayitera umugongo, igategereza igihe tuzahindukirira, tutaza ikaza kutwishakira. Yezu nawe yategereje Tomasi kugera igihe azemerera.
Imana irihangana, impuhwe zayo ntaho zitadusanga. Impuhwe zayo zihora zitwiruka inyuma ngo zitugarure. Yezu yabonekeye mama Faustina ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu 1937, aramubwira ati ndi urukundo n'impuhwe, ntacyo wagereranya n'impuhwe zanjye. Urukundo rwa Yezu rudusaba kumwegurira byose. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu 1937, mama Faustina yigeze kubwira Yezu ati nguhaye byose. Nuko Yezu aramusubiza ati ntabwo wampaye byose. Nuko umubikira yibaza ikintu yimye Yezu arakibura. Yezu aramubwira ati wampaye byose ariko wanyimye ubukene bwawe. Bavandimwe, ese twebwe byose twabihaye Yezu n'ubukene bwacu? Yezu namuhaye intege nke zanjye, icyaha cyanjye cyananiye, ubwoba bwanjye bw'ejo hazaza, ubupfubyi bwanjye, ubupfakazi bwanjye, ibihombo byanjye, ubugumba bwanjye, ukugumirwa kwanjye, kubengwa kwanjye, uburwayi bwanjye, ubushomeri bwanjye, umujinya wanjye, urwango n'inzika ngirira aba n'aba, ubugome n'ishyari bimbamo, kutiyakira kwanjye, ubukene n'ubwirasi byanjye, ibyo byose nabirekuriye Yezu. Hari igihe uko meze cyangwa uko nabayeho bintera isoni bigatuma ntegera Yezu. No ku bigishwa be niko byagenze. Bihakanye Yezu, baracyafite isoni n'ikimwaro, bari kwibaza byinshi. Ni nk'umuntu wagiriye undi nabi azi ko ibye birangiye, nyuma kongera kumubona ari muzima. Yezu akibonekera abigishwa ntiyivuna yongera kubabwira byinshi, barahungabanye, ahubwo arabaha amahoro, nyuma bereke inkovu ze. Tomasi noneho arahari. Akibona Yezu ntamwemera gusa, ahubwo arahita yemera n'urukundo nyampuhwe rutagira umupaka rw'Imana. Noneho ahise yamamaza ukwemera kwe agira ati Nyagasani Mana yanjye. Tomasi mu yandi magambo arazutse. Iyo gushidikanya kuvuyeho, iyari Imana ihinduka Imana yanjye. Uwari Yezu ntangira kumwita Yezu wanjye. Bavandimwe, nk'abigishwa kenshi twibona mu bwoba tukikingirana, kenshi twibona mu gushidikanya, ariko Yezu kubera impuhwe ze ntarambirwa. Iyo atubuze arongera akagaruka mpaka duhuye. Papa Francisco yaragize ati impuhwe z'Imana ziradutegereza, n'uwatinze ziramurindira ngo zimukize. Impuhwe n'amahoro Yezu yasakaje ku bigishwa igihe abonekeye ubwa mbere Tomasi adahari, aho agarukiye nawe araza kuzimusakazaho n'amahoro ye. Ese kuki Yezu yongeye kugaruka? Tomasi afite agaciro gakomeye ku buryo agomba kugarura Yezu. Nibyo koko, impuhwe z'Imana ntawe uzikinga. Iyo itubuze igaruka kudushakashaka. Imana imeze nka wa musore wasagutswe n'urukundo, agafata inzira ashakisha uwo yacuriraho urukundo rwe. Iyo agize uwo atombora atangira kwiruhutsa. Iyo agize ibyago maze uwo yari agiye kurutura akamubenga, akomeza kuzenguruka ashakisha uwo yaruha, kuko aba ameze nk'uri kuvunika, aruhuka abonye uwo akunda. Burya n'Imana iravunika iyo tutakira impuhwe zayo. Twigana Imana tuba abanyampuhwe aho kwigana isi ya none.
Papa Francisco yaragize ati isi yacu yamaze kwandura virusi y'ubugugu no kwikubira bigeze aho numva ko ubwo ndamahoro, ubwo nariye, ubwo n'abandi bahaze. Nimureke twigire ku bakristo ba mbere bari barakiriye impuhwe z'Imana kandi bakabaho nk'abanyampuhwe koko. Imbaga y'abemera yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe. Nubwo bari benshi ariko bari babayeho nk'abafite umutima umwe. Nk'uko ntawe ukubita itama ngo amenyo aseke, nabo akababaro kumwe bakagiraga akabo bose. Nk'uko kandi ntawe ugaburira inda ngo yime ururimi kumva uburyohe, ni nako nabo basangiraga ibyishimo n'ibyiza byose bikomoka ku rukundo rw'Imana. Barangwaga n'ubugwaneza bwinshi. Ibyo byatumaga nta mukene ubabamo. Bari bazi gukunda. Iyo ukunda umuntu uramutumira mugasangira, ntume n'ibiryo waburaye. Ababaga bafite amazu n'amasambu barabigurishaga bakazanira intumwa ikiguzi cyabyo, nuko bakabisaranganya bakurikije icyo buri wese akeneye. Ese turacyibuka gusaranganya? Aho ntitwabaye inuma z'i Burundi huguha. Kugira neza ni igikorwa cy'impuhwe z'Imana. Nyamara hari aho ugira neza bakavuga ko warenzwe. Nyamara igikorwa cy'impuhwe z'Imana gikomeza kuba cyiza nubwo cyasekwa na benshi. Inseko ntishobora guhanagura igikorwa cyiza. Mama Faustina kuwa 24 z'ukwezi kwa 12 mu 1937 yigeze kubwira Yezu ati ngira neza bakamfata nk'utagira ubwenge. Nuko Yezu aramusubiza ati mwana wanjye, ntibikagutera ikibazo, ahubwo uzakomeze kuba umunyampuhwe ku bantu bose. Nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye. Yezu adusaba kuba imiyoboro itarazibye y'impuhwe ze. Mbahaye Roho Mutagatifu, abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, aho mutazabikiza bazabigumana. Muri penetensiya Imana itugaragariza impuhwe zayo. Yezu adusanga aho twari dufungiranye nk'uko yasanze abigishwa be maze akatubohora. Nk'uko yavanye Tomasi mu buhakanyi bwe, natwe muri penetensiya atugira abemera. Akadukiriza roho n'umubiri, tukaronka ingabire yo kubabarira kandi tukanababarirwa. Kuko Imana iba yatwumvise, natwe ihita idusaba kujya kumva abandi no kubaha ku mahoro iyo imaze kudusendereza, maze abadukeneye tukabumva aho kubabonamo umutwaro uzaduheta ibitugu. Nk'uko Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri yavuze mu mwaka wa 2022 ubwo yahaga umugisha ingoro y'impuhwe z'Imana i Karakoviya, agira ati duhamagariwe gufasha abababaye kugarura icyizere, kuko nta handi bakura amahoro uretse mu mpuhwe z'Imana. Nitwimika kandi tukamamaza impuhwe z'Imana nk'uko Benedito wa 16 yabivuze mu ndamutso ya marayika yo kuwa 23 z'ukwezi kwa 2 mu 2007, ikibi nta kabuza kiri mu isi kizasimburwa n'icyiza. Yezu yarazutse, Yezu ni muzima, Yezu ni umunyampuhwe kandi Yezu aradukiza. Uwawe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, uko bisa mfite kabuba